Kohora along Ingdenar Kep Kajirang Hang Pia Phan Karcha Mai Ke Paman. KSC Inglong Podilai Head Branch HDP Lapen Kuligaung Branch Atumpen Perang Kya Mai Ke Pha. Karbi Anglong United People's Association Asong Tumpen Free Tuition Kethan Ponji Arni Kelar. Karbi Prime Time along Penny Wilburn Krupi, non beer tang ton pen or chektha. Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Asai Campaign Patirpi Ponsi Matijoni Pai Porni Kohora along Ingdenar Kep Kajirang Pia Phan Karcho Mai Ke Paman Pona Birta Gardens Perangkia Tumpen Birta Napoli. Karcho Mai Chengchia Prang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Adideng Pen Soil Conservation IBLO Kasalam Pona Floor Ingpu Ponlo. Anparta Ingdeng Troxy Kajirong Hangpi Karcho Mai Hood Kajichak Te Kangateng Pensi Kajirong Hangpi Memorial Park along Boundary Wall Lapen Gate Kikim Kirang Pontang Satami CEM Ronghang Adideng Pensi Ingpu Ponlo. Lapen Ingdeng Ner Kep Kajirong Hangpi Karcho Mai along Pachiton Dunsi Lochar Au Sumarak Tumapan Arjan Gihi Kachipati Tapado Pon. Apitu CEM Ronghang Hinpen Jalin Ponsi Kajirong Hangpia Kumlina Long Miralek Paisi Karom Kardia Sai Pangcheng Ponlo. Lapen Rota Mai Bita Padu Ponsi Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Arts and Culture Arpukitu EM Rupsing Teron Pen Mai Chari Ponsi Alhui Sarpo Man Pen CEM Tuliram Ronghang Chetong Tun Alhui Man Pen Deputy Chairman Ritesh Inghi Pen Cheng Lok Team Karbi Anglong Atup Chetong Tun Anparta Mailong Kajirong Hangpi Akaya Lamo West Karbi Anglong School Inspector Katharson Ingti Pensi Than Pachini Pondo Jaimek Ating Pen Karbi Bhajan Alun All India Radio Artist Joram Phangchoi Hin Pensi Lun Party Ponlo Bang Solong Rialong Kajirong Hangpi Amensi Irlo Non Abangki Kajiranga Pulo Kajirong Hangpi Phan Kachiki Mosai Kanchasti Kom Lapen Karsa Tum Pensi Pangcheng Ponlo Apithu Karbi Anglong Autonomous Council Hin Penta Chirap Chito Dunlo Kohora Angkang Along Kijui Kilanga Dim Kang Thur Ponjia Phan PNRDA Sai Campaign Kim Rang Ponpo India Det Angbong Pen Tourist Icon Lake Kajiranga Phansi Hok Ponlo Kajiranga Angkang Phaner Kep Kep Ke Karbi Anglong Arlo Sido Labang Swadima Long Pen Pen An Kaching Thora Barsai Longdun Pol Pen Lahai Kang Thora Sai Ke Claim Japan Government of India Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Langbong MOU Alam Don Chitak Ponpo Kaipo lang sa waterfall along Kijui Kilanga Dim Kang Thur Japan Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Special Package Kipapi Japan Chingi Chingwai Dampo Lanchot Takalila Daithor Panjan Malasi DPM Atawar Kasalam Pon Japan Lamtoy Piponpo Karbi Anglong Arlo Eco Sensitive Ke Parlo Jipo Alam Ke Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen Komentu Neta Chikroy Dun Thekthei Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Bitunga Tumpen Delhi Rong Sipi Along Kido Green Tribunal Along Chingki Chingwai Dampasik Ponpopu Mailong CM Rong Hang Hinpen Ningche Karbi Akhai Ta Kang Thim Lim Lapen Jutang Jabat Ilam Kita Ki Chokli Makhai Hako Pen Ta Khai Ke Plang Nokbe Lapen Lukhi Ke Plang Huedin Ke Chihumri Ponsi Amachipi Pon Bom Lang Jipusi Mailong EM Rup Sing Teron Pen Lam Thi Ke Jai Pado Jirongan Namo Jitu Hoise এই নামটো হচ্ছে কাজিৰঙা হাংপি নামতে নামাকৰণ কৰা হৈছে কাজিৰঙা হাংপি হ'ল স্বৰ্গৰ পৰা পঠোৱা যে আটাইকৈ আমাৰ বিশ্বাস কৰা যিটো আমাৰ কাৰ্বিবিলাক বিশ্বাস কৰা এটা ভগৱান সেই ভগৱান হ'ল সংসাৰিত বুলি কয় সেই ভগৱানটো আমাৰ কাৰ্বিবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগৱান সেই ভগৱানে যিটো পঠাইছে কাজিৰঙা পঠাইছে বুঢ়া পাহাৰ বুলি সেই বুঢ়া পাহাৰৰ দিয়া পঠোৱা সময় যে চাইছে যে কাজিৰঙা হাংপি লগ পায় কাজিৰঙা হাংটো ইমান ধুনীয়া সেইকাৰণে কাজিৰঙা হাংপাই প্ৰথমে গড় ইয়াত আনিছে আৰু তেতিয়া গড় ইয়াত দিয়াৰ পিছত এতিয়া খেতি কৰিব লাগে সেই খেতি কৰা কঠীয়াও ধানৰ কঠীয়াটো কাজিৰঙা হাংপিয়ে স্বৰ্গৰ পৰা আনিছে চিকাৰৰ আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি প্ৰটেকশ্যন যিমানটো দিব লাগে আমি দিছোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা SP লগত আলোচনা কৰি যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাকো আমি বন্দুক দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ যাতে গড়টো কোনোৱে যাতে হত্যা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাকৰ বন্দুক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নতুন প্ৰজেক্ট মানে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি গড় আহিব সেইটো আমি প্ৰটেকশ্যন দিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰে যদি গড় যদি থাকে যদি কোনোবা যদি হত্যা কৰে সেইটো আমিও অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ
জীৱ জন্তুবিলাকৰ থকা এৰিয়াবিলাক আমি CC কেমেৰা দিলে আমি গম পাওঁ CC কেমেৰা যেতিয়া ৱায়াৰলেছ হ'ব তাতে ৱায়াৰ নাথাকিব সেইবিলাক আমি ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত দিওঁ অহা বছৰৰ নেক্সট বাজেটৰ পৰা আমি সেইটো দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম হাংপি হ'ল আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া এজন ছোৱালী আৰু পবিত্ৰ ছোৱালী আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ কাজিৰঙা হাংপিটো যে ভগৱানৰ জন্ম দিয়া বা ভগৱানে দিয়া ছোৱালী Kedamtang phai kurini phai ingkora pli arni lahurijan market along amethang abiri along kachu e kaso chama che ka thengpi hai hui ke jor kelang nang kham khe dunlong le pra jaha gatum pherang ke ma ke pha pathak dilai ke sa hemalong mati joni phai pli arni ke se inglong pho dilai head branch HDP lapen kuligaung a branch tum pen pherang ke ma ke paman pona birta kadne so sa hemalong birta nang pale Borjan hawar arar tumpen mi thangka chuya check thengpi ke jor asailong KSA lapen Karbi hamphang song tum pasik sak dunver labenan parta ajo phirlo gari motor pen hormu hortar ke pona hutsitami pasik sak dunver titi lasila poson pasik sak dundet nang jibusi ke damtang arni Borjan hawar pen check thengpi ke jor tumpen pherang ke amai ke padu ponalo ke hang padu lasila poson Borjan hawar aphan ke pati pon thaba putha KSA aro tumpen pinrem lo pasik pherang ke amai ke padu ponalong ningche Anpartal ke methang abiri bithung pen check thing pika jo jordam atum kalik lage karbiang long thing pikang huan tumputa ke asia tu pen pherang ke ama ke phalong pachatak ponthu lasi ke bangjilang arni pen ke borjan hawar along pen thing pi popon long lilu puta pachini pherang ke ama ke phalong dilai ke asia pen president Nobin Rongpi secretary Bikram Kro games and sports secretary Sinod Bay HDP ke asia open finance secretary Chesong Hanse office secretary Chesong Terang Kuligaung KSA Open President Biren Singh Kiringata Secretary Katharson Ingtia Tum Chetong Dun Alang litum ke jong pot KSA atum sitame labang suthengpi ke suyor long nang pasik sakdun dia nang yipusi jong pon lasi labang so lam thelong nilitum KSA phasi nang ruklok nang nak lo mate KSA tum thengpi kang hu lahai tum nong si kai keda chedang nun kreason si aka lamang dang gedang nak lo lasi nilitum mangke labang solam arju dong pen nilitum ningduk piglo athe nilitum KSA pen ke mantune ta la puson kang hu tum nong ke chirap dundi lasi labang so clear sing athing pi dak delai long sitamido delai long short conservation pen katiki pon bhari sigun sitami non avi pino labang so rijap tami nang parup khup hamgyang lo labang so athing pi alam sitami dum short conservation ladak in charge timung ofan sitami pachini lo la pen bid official mane pachini lo la pen anang itum pian gari humni pin gari humni ni amoi galang recover bonlong lo lasi lai hu athing pi kang hulabe komal lo lasi jongnamru pulang de lam hola bangso arni press meet ke chipi alang ni tumsi la bangso bagan along kanghu mate la bangso usor conservation katiki asigun ka paru khum same alang ni tumalo alang ni tumsi la bangso kanghu long sami chirabdur lang ni sumphan din melo kibang jilang apor la puson kachumat hathe derji phansi ni lidum pachini iglo la pen chuning iglo la pen la bangso thengpi pon clear senga thengpi sami non nang vil bom sonon environment sami na hinu bom no lasi la bangso puthak labangso ke pakhang ye phani litum ke patumi tarik ke thomarni district forest officer east division lapen west division phanstami nitum dilai ke head branch pe labangso ke pakhang nonji phan lo pidam lo lapen kewang jilangari made pinap pen systeme labangso thengpi kanghu kirul seng athengpi ke pavil vedaji phan made kanghu pang tonji phan pinap pen bang litum thegulong le danang po lapen ke thegulong lo polo tang den litum KSA lapen forest department lapen police jawa kini dum chilang king pensi nili dumbang action keni phanbang sisik ponpo la sikibang jilangani pen thengpi kanghu made pinna pen bangala bangso thengpi kanghu made kilo sai thengpi kapa vir bang ton ponam po sinili dum kaddu kawe borjana habar branch plido nonako branch pli nang si tawnulo dum dilai KSA branch kuligao branch HDP branch balian branch made sangki langso branch pen nili dum chuning ripanlo West Karbi Anglong District Socheng Block Angkang Khiruni along Education Asai Campaign Mate Johnny Pai Pli Arni Aviki Ruthia Maike Pado Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliran Mong Hangta Kachitong Duna Birta Pherang Kepen Kahni Salong Birta Napale Labang Somai Long MSc Rina Terakpi Local MSc Mate Kopili Constituency MSc Pawan Kumar District Primary Education Officer Arun Teron District Mission Coordinator Hakim Rongpi Pen Chenglok Thanbang Atum Ta Chetong Dun
Bangso bai kipatu panalong amtuk apam LP school mukim along inudatet a teacher Rajiv Yadav methang asai kachiklem dam dia la phai hui kachingwai pot padu a methang asai kachiklem pangkre lapen school ke dam dia bathak pritam ratcharia song lapen ham phang song tumpenta kidam tang arni pen pachini ponlu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pen Lahaya Lam Chinisi Thanmak Ang Hoi Pen Kipasang Japan Lam Toy Pilu Pasipir Tarip Tun Long Normalam Sopor Pan Bir Tamu Indo Padiksena Good news! Free coaching for Matric Candidates 2019 from 5th December 2018 to 5th February 2019 for the following subjects: General Mathematics, General Science and Hindi at Lower Basic LP School near Town Committee Office, Depot, Karbi Anglong. For caste, STH, STP, SC, General and OBC are welcome. Organized by Karbi Anglong United People's Association, Central Committee, Depot. For admission forms and details, please contact Assistant General Secretary Mr. Joy Singh Timong 936596726, Education Secretary Mr. Jacob Togby 936508871, Office Secretary Mr. Lee Sonteron 6900715216. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008.
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo people that biota long wang tholo. Karbi Anglong United People's Association asong tumpen matijoni pai po arni pen kepasat lang kipi dunjia tum pan free tuition kipi ponja lamdo. Sitame ni pai po arni ke kajirong hang pia pan kar charni pinaga jok free tuition arni kelar pon thualam Karbi Anglong United People's Association rap kong chunbang joy sing timong pen birta nang pale. Karbi Anglong United People's Association asong tumpen matijong ni pai po arni pen kebang jisuri hinira kriser kep anikan kep angdeng asat lang kipi dunjia tum apan free tuition ajai me kepado ponji arni lo. Sitame kajirong hang pia pan kar charni pinaga jok Karbi Anglong United People's Association asong pen free tuition arni kelar pado pontu. Lasti suri hinira krener kep matijong ni pai troxy arni pen kebang jisuri hinira kriser kep anikan thang thang ni pai troxy arni an free tuition kipi ponje pan arni hot pontu lo pusibir ta pangdak. Dhansuri Police Outpost ke parlo angkang matijoni phai pli ani ada por phai kebra minute pli kebra pho pormalom Dhansuri Railway Station along inuta bang pho phan train ke tonga jok adima logamat apran ke dama birta pherang ke pen birta na pale Dimapur pen Jirania pwa dimalong an arlong ke pona train Dhansuri Railway Station along inuta bang pho phan ke patong te kanga jok adima logamat apran ke dam joya bang pho met Vivek di lang thasa ata thom kebra ner kep si pang theklo la pen train ke tong pen apran ke dam joya bang pu All Dimasa Students Union, Karbi Anglong District Committee along Mai Phubarim Lopata Pachini Pon. Karbi Prime Time Birta Bangkila Panskang Tanmariklo, Domi Thakme, Kurong 2.